وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بربابرها خصوصا ما في هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي ثم إلى صبي هذا المقام الجد عبد الله ثم إلى روح الوالد أحمد خليل عبد الله أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin Habibi rabbil alamin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an wa kullu zahid napa kaman nika? Durung fakir wa kullu zahidin ya Mu'adz bin terakhir Mu'adz bin Jabal wa kullu faqihin yakunu li Abi Dzarrin wa kullu zahidin wa kullu zahidin utawi saben-saben wong kang zuhud waliwaul fakri ya waliwaul fakri utawi napa niku waliwaul fakri utawi genderone wong fakir iku li Abi Darda kaduwe sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking sahabat Abu Darda. Wa kullu faqirin utawi saben-saben wong kang fakir iku yakunu bakal ono sapa si kullu faqirin ono iku tahta liwaihi ono ning sore genderone sahabat Abu Darda. Waliwa usakhai utawi genderane wong loman utawi genderane wong kang loman iku li Utsman ibn Affan kaduwe Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking sahabat Utsman ibn Affan. Wa kullu sakhiyin utawi saben-saben wong kang loman menjandreng bahasa Kedirine lumo loman iku yakunu bakal ono sapa si kullu sakhiyin ono iku tahta liwaihi ono ning sore genderone niku sinten Utsman Sayyidina Utsman wa kullu faqirin waliwaul faqri utawi genderone wong fakir iku li Abi Darda kaduwe sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking sahabat Abu Darda. Wa kullu faqirin utawi saben-saben wong fakir iku yakunu bakal ono sapa si kullu faqirono iku tahta liwaihi ono ning sore genderone sahabat Abi Darda.
Waliwa usakhai utawi genderane wong kang loman iku li Utsman kadue Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Wa kullu sakhiyin utawi saben-saben wong kang loman iku yakunu bakal ono sapa si kullu sakhiyin ono iku tahta liwaihi ono ning sore genderane Sayyidina Utsman ibn Affan. Waliwa usyuhada'i utawi genderane wong kang mati syahid iku li Aliyin kadwi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Ali. Wa kullu syahidin utawi saben-saben wong kang mati syahid iku yakunu bakal ono sapa kullu syahid ono iku tahta liwaihi ono ning sore genderane Sayyidina Ali. Seterusnya iki gak dinto bendera-bendera nekae pandum dening Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari benderana sahabat Abu Bakar As-Siddiq, setiap orang-orang sejujur maka pagi berning bebena benderana Sayyidina Abu Bakar. Setiap kemudian Sayyidina Mu'ad ibn Jabal beri benderanya mana liwaul fuqaha, benderana orang-orang sefaqih sing ngerteh dalam urusan agama, ilmu fikih, alim fikih. Maka setiap orang seahli fikih maka pagi neng dina kiamat bedeneng bebena liwa benderana yang kipanekai Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Orang sezuhud, menghindar daripada kebisingan-kebisingan dunia nika. Orang yang menghindar daripada urusan dunia, nganggap dunia nika pun secokop pak. Tak menganggap dunia nika adalah segala-galanya. Hanya ngampong lebet sementara sifatnya. Maka orang sezuhud ngak nika pagi bakal teku bendera nagelek teku Sayyidina Abi Dzarrin Al-Ghifari. Setiap orang sezuhud bakal apolong ben Sayyidina Abi Dzarrin. Baik. Kemudian liwaul faqri, bendera kefakiran pasraaki deka sahabat mulia Sayyidina Abu Darda Al-Ansari. Sayyidina Abu Darda adalah sahabat sepasrai untuk membawahi atau memimpin orang-orang sefakir. Fakir sederema ya fakir se sabar. Orang fakir se neremah. Orang fakir se stabil. Karena orang soki bi orang fakir nika muga pangeran dadak bidene simite aki nika mun stabil. Sefakir stabil tak mengganggu deka ibadah ngajin Al-Qur'an sodakon solat berjamaah dan amal-amal sebagus selain stabil sekalipun fakir. Lah ini kan yang fakir saya bernilai moga Gusti Allah. Orang soking di sini kebernilai tetapi mon soki gela di sifat sakho loman. Orang seloman paki berning babena engki paneka benderana Sayyidina Utsman ibn Affan. Teti kedua-duanya fakir, ghani, orang sefakir, orang sesoki neka tada nilai ya ning sisina Allah, ning pandangna Gusti Allah pada tada nilai kecuali sefakir stabil, sabar, istiqomah, sesoki sakha loman baru bernilai. Mun tada sedua nih kan, sefakir tak sabar, sesoki tak lempek, percuma. Tada nilai ya ning sanding Allah Subhanahu wa taala tak bernilai nih kan, pada tada nilai kan mungkin manusia. Sefakir tak bernilai, sesoki bernilai mungkin manusia. Tamu Allah Ta'ala tak ada nilai yang neka wadah.
saya melarat, saya fakir, mon stabil bernilai, melarat tak ganggu ke ibadah istiqomah na pancet. Sesoki loman ibadah nereng soki cak nyak banyak lah peloman tau saat tahajud abid geluh bereng sakit bantu beranak yatim santuni beda orang sefakir tolongi niki ibadah reng soki tinggal cak nyak banyak ngaji mon reng soki ni kapon banyak sosial lah banyak membantu masjid, bantu musola, bangun langker, bangun masjid lah niki ibadah orang soki cerai tahu cerai saya tahu cerai lah cerai aja tak bernilai sekali. Neka Sayyidina Abi Darda, sahabat Abi Darda neka sahabat setandi, padahal sahabat Abi Darda neka termasuk salah satu sahabat perintah untuk jadi gubernur neng kota Damsyik atau neng Syam, cara makin jadi beberapa negara Syam neka. Maka saya tunjuk bin Sayyidina Umar bin Al-Khattab adalah Sayyidina Abi Darda. Tapi gemerlapnya dunia, gempangat dunia, karena abang posisinya luar biasa, gubernur neng Syam. Tapi keadaan mon malam peteng jombon, ada apa-apa selimut mon musim dingin tak cukup untuk menghangatkan badan. Kasor saya kebaisaran bisa di Nabi Darda, sahabat Kanjeng Nabi sepaling mulia, sahabat Abu Darda. Saya tak kerjat kelaban gemerlap dunia, padahal beliau neka mesti hidup dengan gemerlap, hidup dengan bergelimang harta benda karena strategis abang jadi gubernur neng Syam zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kasur beliau ini hanya pasir bedi etompo pas elamai ini kasur Sayyidina Abi Darda. Sehingga satu saat Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini merasa kerong dekat Sayyidina Abu Darda. Maka beretang gubernur Sayyidina Umar bakto peneka jadi Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Dalam pin tambelan betong bolo. Gubernur ada pemimpinnya kada jiri ya. Beroreng tertawa yang apa kehidupna Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, yang apa istana nah, yang apa kendaraan nah, yang apa pengawal lah. Beroreng dari jauh terkenal ke Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang apa kehidupna Amirul Mukminin, istana nah, kendaraan nah, pengawal lah, makanan nah, dan gemerapan selain nah. Kama pemimpinnya sampian Umar bin Al-Khattab. Sampian montroon yang pemimpin gula mangken berneng babena kaju nyerot panah sik kebaya perang. Oh, so tak ada istana nah. Beri pinggir sungai, babena kaju. Santai Sayyidina Umar. Akhirnya yentar bi orang nika. Wahai Umar, panjenengan pemimpin gaula, masa pemimpin Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam salam nikah mak pimpin di orang se keadaan ekonomi nggak sampian nikah kelampina tambelan betong bolo tandi istana tandi kendaraan tandi pengawal apa dawuhna Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzani Allahu bidinil Islam, kami adalah sekelompok manusia yang kami mulia bukan dengan jabatan, bukan dengan kekayaan, bukan dengan banyaknya harta benda, kami mulia dengan agama Islam. Engkau remulja benih jabatan, engkau mulja benih kendaraan, engkau mulja kelaban agama Islam. Amirul Mukminin. Pon karena pon Amirul Mukminin pemimpin yang neka keadaan nah kerong de ke bawahan gubernur sebenarnya Syam ngkipane ke sahabat Abu Darda.
tanpa ada janjian, tanpa ada pengawalan, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Karena kerong dengan sahabat Abu Darda sebagai saya yangka tining Sayyidina Umar, kibanika sahabat Abu Darda sebagai gubernur di kota Syam. Entar ketemu. Ahlan wa sahlan. Selamat datang, selamat datang. Ngale compon. Mon malam peteng. Ke kasora bedih. Congo selimut tipis. Patabari boleh bisa Sayyidina Umar. Wahai Abu Darda, maukah aku beri tawaran kepadamu agar supaya kamu menerima jabatan yang lebih tinggi, agar supaya bayaranmu bulanan nikah lebih mencukupi, lebih memadai untuk kehidupan sampean. Dijawab bi Sayyidina Abu Darda, wahai Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, saya bukan menolak karena saya tidak mau dengan tawaran Anda. Bukankah Anda telah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dawuh Kanjeng Nabi, saya derem menjadi wahai Abu Darda, karena sahabat Abu Darda ini paling banyak ngeriwayatake hadis. Kanjeng Nabi mengibaratkan kehidupan dunia ini sebagai orang yang musafir. Kun fid dunya ka'abiri sabilin. Oh dia nang atas dunia nga orang se ngampung lebet, nga orang musafir. Orang mau najalanan ni ka apa eke ba bungko na. Orang nga perjalanan apa eke ba isa na lamari na. Apa eke ba ka pesena ning berangkat sa ning selorok na. Ngiba sa cukup pa. Entar na perjalanan kawalili mo, ngiba sa cukup pa sango. Entar ada masambian ke Mekah ke Madinah, tak kira kayak babi Tegal, tak kira kayak bareng bungkona, kayak cuma secukup pak. Sebenarnya juga orang odi dengan atas dunia ibarat orang perjalanan, ampun secukup pas Sayyidina Umar. Terjadilah perbincangan antara Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala anhu warḍah. Malam saat nikah, wahai Abu Darda, masa tak ada temar. Sobung wahai Amirul Mukminin, kula kisah nekene kapon. Kehidupan kula mon malam petang. Kula tandi lampu. Teti ding suara natok yang ada orang Padahal neka Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Abu Darda, sahabat muljana Gusti Kanjeng Nabi. Allah, dalam keadaan semiskin ngak nikah, dalam keadaan sefakir ngak nikah, maka orang sefakir ning dunya, sefakir saya tandaku tiba sabar benar emah pagi bekal ebe bena panjina atau bendera nah sahabat Abu Darda. Maka ngeding debu ngak nikah Sayyidina Umar ni keterenyuh. Sayyidina Umar ni orangnya tak gampang nangis. Sayyidina Umar orang keras, kasar Sayyidina Umar, tapi kerasa manfaat Sayyidina Umar. Ngeding jawaban ngak nikah. Odi neng kaum muslimin sedalam keadaan serba kekurangan Sayyidina Abu Darda. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab terenyuh ateh, membayangkan dengan apa, membayangkan kembali nostalgia dari kehidupan lamba. Kehidupan saya begitu indah, begitu kuat Islam saat nikah ketika berdeswarkan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemiskinan nikah tak jadi halangan untuk beribadah. Maka zaman sahabat babana boleh zaman Sayyidina Sufyan dalam zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri. Aneka sepaling muljo orang sepaling fakir. Sepaling muljo orang sepaling miskin. Zaman Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Sampai orang yang miskin pun merasa iri, ereh da orang-orang yang miskin, nyaman tidak orang miskin, bisa odi, bisa tojuk ning sandinga Imam Sufyan Ats-Tsauri, semak deka Imam Sufyan Ats-Tsauri, makan cacik-bacik ke orang fakir. Orang fakir ni kan di keistimewaan, pagi dengan hari kiamat. Orang fakir ni bakal ibrin kekuasaan tining Allah Subhanahu wa taala.
Mau saya soki jak sombong kelaban soki nah tak seterusah sing kebedo debu al faqru syi'aru salihin wa yuqalu al faqru libasul anbiya. Kefakirannya adalah lambang orang sesoleh. Kefakiran lambang orang sesoleh. Mun lambok zaman Mbak Abdullah kiai ini baca lah sabiasa ke ya ke sabe engki amance engki atane engki adeke tak menampakkan glamor, tak menampakkan napa dunya, justru saya kata naki fakir. Karena orang fakir nika al-faqru akhaffu dhahran wa aqallu adada. Kuaku ning akhirat orang fakir nika sepaling ringan beban, sepaling sekone perhitungan. Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri ada bu as-sabru alal faqri ya'dilul jihad fi sabilillah. Orang sefakir sesabar as-sabru sabar alal faqri atas kefakiran. Orang yang sefakir sesabar nih kan apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ya'dilul jihad fi sabilillah aneka pada na orang sa jihad abela agama na Gusti Allah kor sabar kor ngok-ngokan yo maktok kok bi pangeran pah yo maketok cah wa lain laman nyaman kapi karo Baabe tak nemu merah, tak nemu nyaman sekali. Pas tomat-tono cak ngak nikah. Pujian-pujian dari orang fuqara ni banyak. Zaman Kanjeng Nabi, zaman para sahabat, zaman para tabi'in. Ane ke mele fakir baca. Mele fakir. Karena mereka termasuk syiarus salihin, libasul anbiya wal mursalin. Pakaian mereka benih pakaian kebanggaan, kebesaran benih. Pakaian mereka adalah al-faqir, fuqara. Pakaian kebanggaan mereka ini adalah kefakiran. Benih larang tetireng soki. Karena soki orang loman, soki loman. Niki juga nika parlo hakiki mun pas fakir kapi sebenarnya tunjer. Kita ajalan Pak. Ala kok kesapa sih tandir. Pasa abantu asera. Ingin mengki. Emang karena orang se melarat sabar se soki ni kalampe. Se lampe. Abolong bi Sayyidina Utsman bin Affan waku. Se fakir sokor sabar. Apolong bi sahabat Abu Darda. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada qiwamud dunya bi arba'ati asya'. Tegaknya dunia nikah, kokohnya dunia nikah, kuat dunia nikah, kokohnya kehidupan di atas dunia nikah dengan 4 hal. Pertama, ilmu ulama, kelaban ilmu para ulama. Benabi dunia na ulama, benabi sokin ulama. Karena ulama benar identik kelaban dunia. Ulama ni identik kelaban ilmu. Bi'ilmil ulama. Nomor 2 wa'adlil umara, adil para pemerintah pejabat. Wasakhaul agniya, lampan orang-orang sesoki. Wa du'ail fuqara, tuan orang sefakir masuk fakir nih kah, masuk ada 4 nih kering fakir nih kah. Kanjeng Nabi sadabu qiwamud dunya bi arba'ati asya', kokohnya kehidupan dunia, berjalannya kehidupan dunia ini ke bisa jalan odik di atas dunia ini 4. Ilmu ulama, adil umara, lamban ring soki, tuana fuqara. Masuk masih ring fakir nih benet pas ke samping aki pas tak kendai enten berdekuna nih ring fakir nih kah. Anapa?
Falaula ilmul ulama lahalakal juhala. Mun ada ulama ancor yang budu kulit sambian nika. Mun ada ulama ancor tak kenal halal, tak kenal haram, tak kenal taat, tak kenal maksiat. Niku setuju barokana para ulama. Ngaji ke saya. Pulang ngaji ke malaikat Jibril mbian. Carana sholat, carana pas sebulan Ramadan, etata niat tay sorongin pagi niat, carana zakat fitrah, niat zakat fitrah dari saya mau tak dari ulama. Laulal ulama la saron nasu kulluhum kal bahaim. Mun ada ulama bener karo manusia, bener karo orang sebudu, manusia ni enggak binatang. Mun ada ilmu na para ulama, laula ilmul ulama lahalakal jahilun. Orang bodoh ngak kula ben panjenengan nikah ancor Pak, tambah ancor mun tak ada ilmu ulama. Maka duaki para ulama, para guru nikah menterki bareng nek lanjeng umur sehat walafiat bisa memimpin kula panjenengan nikah tambah akhir ulama nikah lagan situng tambah akhir alim ada kare juhalaan ulama ada sebeda kare dubudun melolo empon mulai ada ning akhir zaman ben lamun beda ulama orang pada buru dari ulama ya firuna minal ulama tanda ke ulama nih buruh dari para ulama nih kepon depak nih keponan marah mau tak percaya lebih cek son ramian dimah bi ngacingnya terus tahu utak ramian cek son aja dia doi jadi semua daki pondok madrasah akar napal madrasah apa dia wala kente darus syaiton boy wala kente miftahus syaiton boy jadi pada saya ngerteh ilmu bener matakok ke Gusti Allah saya ngerteh ilmu madrasah pondok tapi kelakuan enggak nikah dari mering budun Pak tore orang sendi ilmu boy ini kan nganggep biasa bener nganggep mungkar bener nganggep kemungkaran yang kebiasa karo hiburan padahal laki binen nggak kasah hari Jumat dia hari Jumat lah pada tahu cak Jumat jadi bagian ibadah ke Gusti Allah cu tahu asar baja nggak banja jagolah salepan bija bisona joget jadi tuh ya Allah apa keng la abe ria se engki Allahu a'lam munreng lambe ulama lambe repacet las ikhlas ongku de bune toro bi orang makin tak pate toro apa pacet la kiai Nigeria ngara la tapak ki bengkes la teh toro sakale oh tabe aten orang Nigeria la tertutup dari hidayah sehingga tak bisa kenal bareng bagus bareng coba Pak iki kama ngaji ke serah ilmu na serah sakit joget ngak nikah tore gelu si menampil lagi reng bine si melenggak lenggok ngak nikah desara imtihan ya Allah alam jadi orang si budur di derem kira-kira ngak abek di pas noro asapa atau rok sakemah mun orang si ngerti ilmu baik pun nengke yang kebiasa yang kebene bareng mungkar maaf kalau non saya busang pun kuler terus tak ngocak Pak males punan sengkah lah putus asa punan si mede Pak kayaknya ada remak pas orang sendi ilmu nggak nikah kelakuan padahal orang budun jangan gula padahal pondok kena ilmu madrasah kena ilmu semestinya orang sandi ilmu ini ketentuan orang yang paling takut ke Gusti Allah orang yang paling warok orang yang ahli ibadah orang yang ahli taat paling banyak taat ke Gusti Allah paling takut ke Gusti Allah orang yang sandi ilmu lamun ring butuh tak bahasa cek le butuh le sandi ilmu namun tak ada ulama lahalakal juhala orang yang butuh ni kancor walaula adlul umara la akalan nasu ba'dahum ba'dah mun benih keadilan para umara pejabat ni kah maka rakyat ni bakal memakan di antara satu yang lain bakal saling menerkam saling menipu saling merugikan bonan gila terbukti bonan mun ada adil para umara walaula
sakhaul aghnia lahalakal fuqara. Mun ada ring soki saya lampe ancur ring sedik tandik saya fakir nika. Alau ko kesera minta bantuan kesera. Sedangkan mungkin odi pun odi tibi saya soki tak ngerasa aki melarat pun. Bahkan alergi dari ring melarat dari ring fakir nika. Padahal Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam rela jalan sekian kilo untuk nyari ring fakir supaya ia jaga deer itu lemah. Sehingga beliau dijulukan Abu Dhifan, bapak tamoy, tak ngakan kecuali ada tak ada kecuali ada bi tamoy. Mun tak ada tamoy nyari ring tandi sampai sekian kilo. Terongakan bi orang setandi nika. Orang-orang sesoleh nika tak alergi ring tandi ring fakir nika. Mun setia orang fakir ring miskin sehari mun tempat nyalon meloloh, merakyat, membela orang lemah, membela miskin, kebaikan deh. Mun tandi mau pala deti ada jauh orang kaca tak kira buka meneng akan yang barung seno anur iya akan yang sesendok tak kira kan yabi tak kira njuk sederhana orang numpak cuma sok kelas presiden kelas wakil presiden wak numpak Innova iya yang adik jet wah sempen jet tah king saya kata naki biasa nah bener karo penampilan saya kaparlo nika adilongku de rakyat niser ke rakyat nika yang ke anak rakyat nika mosok tegering tua ngakan dunya anak tak kira jereng rakyat ri anakan pejabat jere bapak mosok bapak tege ngemplang anak bapak pas congo-congo ke anak nipu ke anak mun tak king bapak durhaka jere mun bener king bapak se bejat benika sobung pak jereng bunga anak bunga reng tua bunga bapak kelar melarat sokor anak rosoki kan senikah mon bapak jereng lapak bapaan kirepot beda adil nikah dari adil beda king cuma jarang pun reng soki banyak sesako seloman sekoni mon soki tambah lagi soki mungkin saya terakhir walaula du'aul fuqara lahalakal agniya. Mun ada dua nereng fakir nih kah? Karena reng fakir nih kemana dua? Tak minta dua apa pak? Arwah mandina luar biasa karena dua nereng fakir nih ikhlas songku. Tak ada tendensi apa. Sambian merik nyombang ke reng fakir. Arwah dua na, tuh manter lancar rezekina, manter sehat keluarga nak. Bu, amin sambian. Amin ini kah? Karena ini doa sepaling ikhlas dari hati sepaling dalam. Maka pada situng debu ittakhadhu indal fuqara'i ayadi fa inna lahum daulah yaumal qiyamah. Ulurkanlah tangan kalian kepada kaum fuqara karena sesungguhnya mereka kelak di hari kiamat adalah kedudukannya di sisi Allah yang paling tertinggi. Diberikan kekuasaan untuk menolong siapapun pasera fuqara orang sefakir mon mangken sefakir entar ke benglabeng sambian mengharap bantuan belas kasihan dari kaula panjenengan keng kuaku ning akhirat balik sesokir nyari orang fakir pak kanang kok mari bantu baan bilon jangan sampai di mah cek labeng kanan tak muka cendelona tak muka karo baune sedepak maka turin penjilan sih buang bau na sudah pak kaki aguring apa tak ada pak sekali ke sengko mosok saksi engko minta persaksian pagi adan Gusti Allah tolak sebagaimana ring soki makin nolak kering fakir isen demi ada sampet dah lah sebedana tak ada cagangan lek penyander lo tak pati kenceng senamonana ring fakir makin kita sabar sesoki tak lampe pas tompun mau tutup sesoki lah tak lampe sefakir tak sabar tak pasah kebaik alasan fakir iya reng kaki andi monengko kita kuat mau surah pasah bedoreng berung pasahan muka tutup na mompong pasahan kita apa kula nutup kok anak bini kula ngone jejel bahan neng ngengonana noreng bibine noreng marah mune pak enggak kadal fakru ayyakuna kufran orang sefakir semak dek kekufuran karena bengal tak bajang alasnya fakir tak pasah alasnya fakir tak jumatan alasnya fakir
Dadi orang kuaku nih kan yang akhirat perhitungan antara reng tandi antara reng fakir bi reng soki nih kacen cuma ning setengah are kacen tapi setengah are akhirat sedangkan saare ning dunya saare ning akhirat padane 1000 tahun ning alam akhir wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun saare sanding Allah Subhanahu wa taala pagi nang akhirat ka alfi sanatin padana 1000 tahun padana odik ning dunya 1000 tahun bener kacen daripada mangken reng sogi lampe masuk surga orang fakir sabar masuk surga kacen setengah are berarti kacek 500 tahun abid ya remon reng sogi lampe kata tangke seneng cek pada apaan sekali sekelar di motor sekali-kali kebe pola kebe demak de pesaran aja Hamid iya tak muka lah abang kok ji buka kaki lah abang wi maji kalau tadi jeragan masih tandi saya ngampung toto bi maji itu aki tuh turagan tiap mercy buat meriji motor apa ji apaan sa apa pansa tak tahu kan nyaman motor ji pokoknya ngerengseng ku ngerengseng eko dok maunya ji motor kaki ji tuh nari amin wah amin bereng tuh nggak ada jadi ya sombong bantu dalam situng riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dabu al fuqara as-sabru orang-orang sefakir sesabar hum julasaullah yaumal qiyamah orang-orang fakir sesabar bakal dadian apa teman perbincangan melengki ne Gusti Allah ala lengkian bi Gusti Allah mau nanya malengki kan berarti semak ke pangeran bener berarti pah juk toju be pangeran enten dari nyak benyan orang patang toju julasa ni ke toju kan semak saking semaan padane orang mau ngomongan bi Gusti Allah julasa Allah kanca toju Gusti Allah yakni semak bi Gusti Allah orang saya fakir orang saya sabar fakir saya sabar yadkhulul fuqara'ul mu'minin al jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa khamsumi'ati amin al hadits atau kama qol bakal masuk orang fakir-fakir orang seberiman orang seiman sefakir sesabar masuk ke surga sebelum orang soki selampe kacen setengah are tapi setengah are na akhirat berarti 500 tahun milih kamu biar tak bengal engkau tak bengal lagi ya tak kok tak sabar iman cedeki gula matamu ke sampian aduh ya ilah nak boleh apa boleh coba beri lemari bantu ya ada datang boleh kan sengkem biar seketamu ini gula pas yentar soki keng pah tak lampe bahagian tandi tak sabar ngepas wis oleh karena dito neka napa nyamana orang sabar sana remah banyak dalam debu-debu kak dinto saya narangaki tentang napa keistimewaan ben keutamaan orang saya fakir nih kak orang fakir itu yakin apa kele syiarus salihin tanda-tanda orang yang soleh yang kibane ke orang yang soleh wa hilyatil khassatihil muflihin orang-orang yang sebekal becek sokor sabar kursak gerunggung sampean jadi asokor ben sabar keneng musibah sabar termasuk musibah fakir nih kan tak musibah darem namun tak kuat iman yang ngecongku pak ngecongku yang fakir nih kan maro saya viral ngecok gedeng karena di alik yatim ada saya kan karak bi orang sandi gedeng pas tempoen gedeng mono polan sara gelu pas pada reng soki saya gelem ngeromat engki kimun tak ada reng soki celakongku reng tandi nih kah mun tak ada orang fakir saya tua mun bene tuan orang saya fakir ya celaka orang soki pas soki kapi sedunia nih bingung ya pak bingung ya
Tireng tandi ya repot ki mula tandi tapi pas tak jalan kehidupan mereka. Taib. Bentar muka kaulewan manjenengan eteti orang aki eteti akin orang saya sabar. Sabar. Monsoki eteti aki orang saya loman, engki. Orang loman de saya tak cinta. Cinta kapi dari yang loman neka, dari yang lampot neka cinta kapi. Orang tandi cak binen selempoko aja nggak koros cak mengangkan juga kakan bietain bilang toleng kakan kapi letak ada karen sekali kau ceng binen koros pak koceng tak pernah munreng loman seneng malaikat ya seneng Allah Ta'ala seneng qaribun minallah qaribun minal jannah qaribun minan nas ba'idun minan nar orang yang lampau semak ke rahmat Allah semak dekat manusia semak ke surga jauh dari apa neraka salah tandi hi jarre aduh semoran cak kebe alasan fakir nek untuk tak ibadah ke Gusti Allah pesetabil pancet engki malah bernilai muka Gusti Allah tandin kulit sampean fakir kulit sampean nika gimana hakikat manusia nika fakir kapi antumul fuqara'u ilallah tabun Gusti Allah ban kapire fakir jan Gusti Allah ada sesoki namun Gusti Allah antumul fuqara'u ilallah kapire fakir ke Gusti Allah tak ada saya tak butuh ke Gusti Allah sesoki tandi sepejabat rakyat fakir kapi sesoki cuma Gusti Allah wallahul ghaniyul hamid saya ghani saya patah Gusti Allah mana sere soki kisokian tak soki yang kuman mate tak kebe ngebe apa mbian saya tak ada kapeng kain kafana beli apa saya tak ada pasar ego buran pasar rakyat tak ada pasar desa sobung antara Sandangayu sebadan yang lunalun Sandangayu rame mulai koran masjidnya sepi bilang ker wah itikaf lunalun roh nyungok pajung kok cak pajung rosak lah pesaper jala engki saya tak sing ketami orang soki wah mau nyere mau tak kluk waduh tang tamu ya kasan bangga ketami orang soki no sih kan Pak saper yang tandi siapa mak aja semua napanya mana model aja ring cek melas ada tahu padahal kanjan nah padahal teretan nah cuma ring fakir yang tadi tak tahu udah ring soki no Pak Bajiru pah nyapa boleh bingko aja siapa aja bisa datang pisan kok mau bisa datang pisan mosok bisa datang pisan reki tretan diri di masjid yang pisan di benih apa salah benih bisa datang pisan Masya Allah maksud dari kanto al-muradu bil fakri saya kemasud kelaban fakir saya pakai berning beberapa sahabat Abu Darda nika benderna sahabat Abu Darda yang kita neka al-faqru al-muqirruna bis-sabri war-ridha wa husnil adab ma'allah ate bagus ke pangeran tak suudzon ke Gusti Allah ridha benerema orang mula nerema Pak soki orang paling soki orang senere kocak konaah mula orang tak nerema tak lem soki sambian saya tak nerema laisal ghina bi kathratil aradi wa innamal ghina ghinan nafsi orang soki ni benek yokor kalaban kendaraan benek bola na andi sorum benek roa seki soki roa seduk membuduk bese benereng tak andi ki soki keng aten saya melarat saya katako banyak keng saya paling katako tako melarat mereng melarat tako apa bungkon orang reng kancing dua apa saya kalah TV tandi ngampong ke tetangga wifi apa boleh listrik nyalur rang-rangan ceng labeng orang mun saya tandi ini kan
tak bingung bulan PCX keng 2,5 juta per bulan nyanyi ojeng jeno-jenan suap tak panas tabengan tikel masih vega ngeri mas mau dalam mulai jemput apa kakek vega siapa orang kok tak kok labu tak kok tak mantir mah tak kok tak mangsa ditang sepeda coba keng tak sore kada jia lumayan dah kalau ya, mio bi vega kan bagusan mio jadi gula mio Teti saya nerima, saya ridho, sabar ben ridho. Wa in taradha bil maqsumi ishta muna'aman wa illam takun tardha bihi ishta fi hazan wa illam takun tardha bihi ishta fi hazan. Mun sampean gelem naremah bil maksum kalaban panduman, lek pandum bi Gusti Allah. Rezeki nama jalil tak kereta porob bi rezekine Saipul tak kereta porob cari nyari rosoan jual kerupuk kan tak kereta porob lebede lah tak kira saingan tak kira dua mak saingan dah cek lebih sejalur nih kah rezeki nama Pak Soleh lain pentul rezeki Haji Busro nuku tak kereta porob pon rezeki nih kah rezeki nih Toha laku apa benha pandi nge lah nyala monte pentong bi toh cek bener ala kok kening ceke masih ngantok melak mau ngiting suara tuh cek kembung sarah aja mampun setengah telung ngepuas cek teguk karena mereka toha mulai dari aja ngarbus mare jeke santak dan ha santan santak ongku ini kaca para tertep ngidin toha aja kembung bon mulai kon atau hane sini mulai lambo bon sampai semangken pancet jeke je Soropes metepes mak tau to ceke beda ciri khas abi tibi mau nerempeng nih nyerepoh mau nyoke berarti setengah telok mau nyerepoh la ilaha illallah sokor nerema laku ruah nerema laku neka nerema istamuna aman odi nikmat odi nikmat saya tak gelem nerema se aduh panas sedo tetangkem oleh motor pote aduh kok matang asmale kok numpak pote iki keng ambulan saya tompak dan tak nerema engki lepas nerema orang paling soki ini kah orang sekonaah nerema al qanaatu malun la yanfadu qanaah ini adalah harta benda yang tak pernah sirna nerema dek paparing nerema dek cering lah kapir dari pangeran tore anu nane senika contoh pun surban nih kau umpama regana 100 paling larang to 50 kubatul hadra king mun surban nih karena Habib Ja'far bin Syekhon surban nih karena Romo Hamid Pasuruan surban nih karena Ba Abdullah Pajaran lain masih poro pasti anyar tak kira gelem membian mun parlo sekreksek mun parlo segeleng seh poro pasti anyar king karena re kalangko karena kiai re kalangko tak kira beki beni nilai ya paparing tapi nilai ya orang sa aparing kan kapir paparing dari Gusti Allah mun kuluman panjenengan menilai peparing dari orang sesoleh lah terus dia menilai peparing Gusti Allah jering sak paring re Gusti Allah karena beli barokah karena ulama barokah abu repu orang karena menilai ari sak beri ria orang sesoleh karena mereka yang kui orang sesoleh
Ya barokah. Jadi barokah nika mun janal Habib Al-Haddad sampean mulai surban pas angku yaki ke kiai. Itu aki yang ku yaki ke sampean barokah benih surban ke pen temun ngak sampean ka pite gemet. Ketemu orang barokah ke kiai lek beki barokah beda boleh barokah ne beki masa dulu mari gemet. Taya talka bi se barokah jadi ya. Ngibah mun parlo mele dua tu ngedeng bi kiai angku yaki lebih barokah nika barokah angku yaki supluk yang kui oh ya yang ku yaki bi kiai el basaki surbane yang ku yaki ke imamah king surbane tibi surbane kiai tetalka dina pun te barokah mono se datang ya gemet ya. Kecuali mau beri sini keterima oh ya mau sopir ngepir bagi masih sopir ngepir aja ya barokah can kele mau nyari sanyar dak tuku dak pesuruan jadi naremah dak pepandu ma Gusti Allah ben peparing Gusti Allah ane ke siaba saya maraki ketenangan odi neka jadi lah odi ngersulo tok tak lem sabar saya tak andi tak sabar saya soki tak lem loman tak ngak ke akhirat. Ti dua nikah orang se bernilai muka Gusti Allah kullu sakin orang se lampu paki berneng bendera Sayyidina Ali bin Abi Thalib bener yang soki Sayyidina Ali ni Pak. Sayyidina Ali ni tandi pekerjaan tetap tandi pelajaran tetap serabutan Sayyidina Ali ni kah tapi lo luar biasa. Mona pareng tak takut melarat Sayyidina Ali ni tak mikir laku du malam sek kakana laku du malam sek keberia sobu makan orang saya lampak paki beki bi Kanjeng Nabi bendera sakha bendera lampak takut Sayyidina Ali orang-orang saya lampak berneng bendera Sayyidina bener yang soki Sayyidina Ali ni kata jadi orang soki jadan tek orang lampak jadan tek lambat tek soki na abi tembian saya lampak andi berem pembian tu libeki andi 10.000 5.000 edeng andi 2 bolos 10.000 edeng sabar ke masjid sabar ke orang fakir sabar orang-orang saya butuh mungkin 5.000 jangan sambian kene tapi kang kui orang saya kebiya buka raja Pak engkau menandi PC 100 juta nyombong bila telo kiamat korang 2 hari tak kira neku yang 100.000 rang neku 100 juta neku 100 miliar engkau menanduk 100 miliar asadekah ya dan teh andeng biru dan andeng celeng dia sobung tak kira cak dan teh soki cak dan teh mon sukses cak dan teh mon pesebenya sandin sambian male dalam ate rasa tak andi na para cerek nih kah male elabe nih perangi andi berapa mon baru 5.000 2.500 sedeng peningkatan bon engki carunding ento bibi nih nah beda ngeba buku tahlilan dulu jamiah tahlil keliling bertukang naki ya medeakin penutupan ya urunan semua rajaan tak ngak biasa kelule ya ki arunding nada iyuna bareng laki apa mati maril sombongan boleh apa aja sombongan dari masjid malah tuli mare polan para apa sana kelu ya bereng bine kok tak nyaman gereng ketetian dari apa yang dia sedekah kaya runding nak ada je leber dia samampun sampian aja runding ala kaya runding kan tak teti sak sedekah orang bine orang sedekah nak kudu ngelebetin setan petong polo setan jebon Habib Abu Bakar nih kudu ngelebetin petong polo setan renga sedekah mun tak ngelebetin petong polo setan tak bisa sedekah mulai di pengajian ceretan Habib Bakar nih Habib Bakar bin Hasan bin Hud nih mek moro muka selorokan ban sedekah ke masjid boh jadi apa saya mantu mana orang molong apa keluar pokoknya sedekah akin bingko ki bulo le ngaji orang saya sedekah be kudu ngelebetin setan petong polo setan lele beti kalah petong polo setan jan selake bangun petong polo setan kalah ya ampun setan kada kae
Lebet kada mon petong polo lama kala petong polo setan rembun setan diambu kada pengkes burung enjak keng megena le megena takok kesengsa lebih tong boleh jadi tireng jerek jak mak semak kereng jerek ini kan jerek kiem bian bengki tak berjaja nyumbang berapa ke masjid 1 juta cuy banyak entah eman jadi pesen orang eman apa eman tak pesen orang cuy banyak cok karo seket cukup lah kakek mon butuh anak kakek mon sakit dia mulai nari mon kakek perlu apa jadi noreng nanti apa saking jeren ndak dinoreng sampai ngocak kebenyakan ya mentor mau kayak buang saya pacar ini kah cobu mau ngobu sape pak ngobu ajem beda kalak telur kalak budun cok ngobu saya pacar pas weri saki kanan enggak lho jengakane luar takut yapunge kancane kok wes naudzubillah tahun yang tak nemu bendera aku ya bingung gerjelenggeran tok setan di dah dong pabon aja me boh norok sahabat Abu Darda setan di aja sesoki lebot norok bener Sayyidina Ali aja gel nganggal biti bondom aja keng abojong ya pasah kenggel nganggal tak nemu golongan jadi mengkori tak tahu ji sering bon cerek bon bilan tak nemu bendera kake bingung ti bingak ngangan atau janggu tek kitab orang pada seneng jedok sosa ngetek dodo palang dok remeh tuh dah tahu bisbina arun dok remeh pada selamat tuh sanggup nek arun bisbina pada jeren dok remeh tak tahu kak dok remeh di dok remeh jadi nah bacakan ke akhirat pak orang umroh ke Mekah bener-beneran nih kak saya umroh noro travel di mah noro jamiah napa noro yayasan napa pun badi BTB nih ke bendera nah bodoh seberna biru merah celang bodoh toles nah napa nyaman din yayasan neka din travel neka takut teporo domo kake engkau no bo bener tanggung kaki cerek noro adin nah ne bener ngalah orang nyeka tek kenda imbian wis ya ning dunia orang haji tak norok yayasan bi pemerintah petorok dek yayasan tak kenal pak dari depak mejer dek yayasan keng tak tahu jamaah ya tak reken pak bojone ziarah tak ajak ziarah sampai bingung kula kok mboten dijak lho sampean temu yayasan niki kula temu depak saking kali depak dititip penuh kula bareng depak petorok dari depak mejer dek yayasan ya keng letak kenal sedurung tak toman norok napanya mana se kita norok rapat are siapa moro lah norok lagi bini ki bingung bajane reng ziarah tak norok bajane reng Jabal Uhud tak norok bingung tiba pas pakuan ning akhirat maro ya kasan cek dek bekto cek cere nempian perhitungan ngeding Gus Dur bingung la ilaha illallah ya Allah ntar mau ketitil masih manfaat cuaki sifat cerai peloman bi Gusti Allah sabar bagi apolong bi sahabat Abu Darda apolong bi Sayyidina Ali amin Allahumma ki bendera de bebeneka deki seraan sah jihad fi sabilillah kemudian ya orang-orang saya termasuk muadzin kan nerangake Pak Soleh kemarin ya terang lanceng umur sehat walafiat wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة
أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا أهل الكتر أنثى رب وفقنا ووفقهم ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين فاتح حضرة حبيبنا شافينا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوان من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا أرواح مالي في هذا الكتاب الإمام عبد الرحمن بن أحمد القاضي وصحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله أمواتنا وأمواتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خدمة وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب